Kokrumla number 5. Jesus
Proholi Matandatu, Tulu, Lasak, Nsida Awi, Mangali, Ralu, Remake up the 75 years Platinum Jubilee, Sampang Sub, Reli, Masomili Sidli, Women Society 75 Kakshung Didre, Aring a ya Rang ye, Rang ye, Hobokton Wena, Aring Kanawang Yawi service Rashung the Tami the clay, it will make Sak Vab Rally, Sankat Dingshi, 75 Kakshung Didre we, he Aring a Aring Chinwi service Hopai McVay in Hunga Stem Lishitke, Tanmi, Kuru AS Sangning in the Nimi Dele, Quershit, Team Horizon upon Mille, Musot Kamilali, Kigan number 460, Musot Kamiseha, Kuru Pungre Ningsen Punger UPC, Church Secretary, Word of Thanks Women's Society, Mylan Baptist Church, Musot Lale, Team Horizon, Veretui Pami, Kulum La Somite Mankung, Matumi Reverend Ramyoting Pungshok Pastors Nakete Baptist Church, Witupong the influential woman. Kuksang La Kigel number 355, Kuksang Seha Reverend Dr. Changlam Tamang Pastor Mylan Baptist Church, Musot Kamilale, K number 460, he are recycled on the Kakshin and Dinkata Sang Sase.
Saikor no pomosi. Saya sase. Itum saikor li ngatang khamia prohojshu. Nalining shiko. Myleng Baptist Church we Women's Society. We Platinum Jubilee nana. Sampang sakhawe da naming Raymerno. Women's Society we Platinum Jubilee. Ranye hawko pogwena hawpokta aring zin kanawa zamgi show hiwe kanawa service ranye saikur ritum ramping aire prohonana ngazin we kokrum zang milaglo. Women's Society we Platinum Jubilee. Some kapang hen ang soda kanawa ngazin we pao kapa kwiramiki de kleya. Ozalina na so milo. Myleng Baptist Church we member saikur kala aring zin razanghai itum saikurli 75 kagasunga Platinum Jubilee hiwi pau kapa ngana kuida itumwi manglarin li paikar kargo kuya matai kasanga manglarin song zang sang sak milaglo proho aring zin we ranye itum mathang muron satahwai sake prohona na itum saikur li so milo program rande saikur hi napangli horsang le so milo program rande saikur hi napangli horsang le nana kapong kyangai na kupsang milo da saikur hi wang itum ling atang khamia prohojishu no wing sing sia sadak pone amen. So kami saya sami evang ni share other word of things introduction di shulaka pasna tong kumi runa. Itu muli mi kathar razang haugna zatmai kachithai atam kashina kakhuyau ke ishiwi ina introduce sagi gaji mipa hili physically personally matai salala media withdraw ina te serai ra gaji wi shikasang kajahan le jawe Reverend Ramyoting Pungshok Sina Ketewi pastor ne achi ishiwi main speaker aka sada razangdale ujana aksita kang kamilo ning shere hi kunai twatwing a chaili dynamic salak haya kala eloquent preacher aka ngasatale tangko kunai twat wing a chaili ping pong lagena revawi wang chikat laga chatakale yarkoka yaw khoma akane ina ari kang ning dak leji ali speaker sami kawai ko chitran a mararam ra da khang ni a ching thor I speaker iram lis speaker sare ten mara pai mre gini ka ina kachi ga tha mangla hui khui khwai takar le haire na makram sa pai mra da ma check check laga okay da ga ilang san yang ge da ma thor speaker sai laga ramwi ena sina ke the a hi sina ke the nau pa me chot lagena mai liang Baptist Church li legacy wang al sacrifice salaga karane ujali ninga siga chunga pongsok tale na ragajang mai liang Baptist Church wang mang maningla delegates katonga wang kala online ne la live satale hawgada online ne ngana ta kale sai kuru wang da so kami
ngasai ke ji pongchok ngai ne kala ali ngayura de khle ujani awi le shikamataya aprivu ujani li horiaula a pongchok aksi khang ning milo kala awi naungra kathum khang ning kamilo ring rei chon ilan so zanri the family ena rakatom milak tale ning shiaire pastor ministry li success kasahi pastor aprivu itongli kutung khalai pastor aprivana makatom theito aka pastor na kaya ka chanda chatsalala fail sa kahai kutung khalai achi uja na success salagena pastor sa chatak leji simkur ko tonga changdale gchi hi phongsok ngai ne nisi simkur li prawi matai khame so khami ta shumi rano amen. Ara word of things women's society Malaysia Baptist na tamra humirun meeting wing chai le ma sanga me ka ko je mang na ma ngai tu ge ji killer ge word of things hine isi ji nam ro ga lastly il lottery I phau hai ne jan I kang ning hai ne word of things simtaran kha re me kap da tha da atam mukhuli wa da issue is haran ji da singam ma no ge yo da aje 75 ka shung nidre hili itumwe matumi sami khwaida ocha legacy arichang introduction sami khaya ocha ramyo thing phungsho kala apreva horyaula le jungkan ning sidele ye Malaysia Baptist Church na nani wi mirin shonza mahame khwaid kichi sehasang khami hiwi khutam sada amachuk sada women's society in the envelope no he mingai dele jan ocha ninela manga hishong shikara mirla ocha ninela raljo ngalam thalage ocha isi ocha ni sha prev hi ani preg ri jan ko ngali la mai je thenga ya athangje khunwa ka thei sai de mi chung ma them ni jan ocha ninela shikara la kai hi pang na hi isi ocha ni khui mi aro no ocha ni khishong mi le jo iwa isi kecabla jangai valio iwa le sinai dia ngana zo ne phnyong nga cha kumjang so pamjang heneng so da itme khongnai wi pastor ping chongthang marasang achira ga sanghali de le pastor mning sal pastor in charge sa da rasang da le shungri Baptist Church kala UBC church hiwi ya khoma jamni sala church in charge pastor in charge sala ka bom dekle church secretary anekhni ne la manga shong shi ka rang ni miruno anil yorom thala ke yan ya recycle le hang stenga ye o chani namata folo thang le fuye shungri Baptist Church ya hian so da himam ni Maizelung Baptist Church pastor in charge kala women society we in charge kala mathang da ho gi jo it me former pastor El Kunthak Asorino awi arra tang de le jan analakshi khara kala women chairperson UPC alarat le hi asar ne phone the khnini the khui mi ro lo Maizelung ba shi mara de le na Maizelung 진도 세지가 말절롱 지를 임템네 진도 세지라 일리 파고 하면 말절롱들아 항지는 임 진도 제위 pastor in charge kala women church
chairperson we in charge sal kara dakhle jin doze ya oh ani hi pray khai de hian so da itumi local hiwing la no aka aman salak heng la no aka le de le jena alila human society hina panglan sangai de le achi itumi le lag sa tim razan de le atumi le gatom ngai la ga na gatom mi de le ngala no aka le de le twinkle mangkung jang jena alila isna legacy panglan kitiano sangai de le jana avu khara mi ro women chairperson win nong la ne women chairperson de khara mi alu ja isi we legacy panglan hi avu ne khara ko mi alu hi chairperson win nong la ne amara mung jam ne tha sala la itum de ana ko tom de le ge ji we yu sa de itum ot phung ka ha kha a ji la sa ping de ana ko tom mi de le ye hian so da a ji isi we reception ni sa mi de le thaglan phapha ka lo sangre han asara ungnaw reng mangkung gala safe mangkung masopi asara nisim tin la khara myaw ro no ha hungnaw reng iram wi ami hi ja ka pai grammar exam ne hungnaw reng mangkung safe mangkung masopi asara ashi ki yang ling lan zai kha da bulam yaw sai tha da ya henang so la ga achi itumli service li lum sak dakle itum homecoming da group le ji will gather ba shi we group ji itum life and ma thela rang ya achi life and ke hi homecoming wa ka cha lo mo ji ina mu chu ku chang wa khon ka le khire a khon na itum le lung sadak le da meeting lung sadak le meeting le ma pung chung kha phami de le horizon team na silik jung khaning si de le na thumui dedicate sami khai chi itum cha kha washung de itum mi ru ture kha itum na legacy azak sa da women society hina kala Mailam Baptist Church we ya no itum sai ko na niya un nai re ke chi we zak mai sa da itum na envelope hina hingran mi de le ja na si ti ma kan ra la ka envelope hira ko mi lo ni si we a khon ji o thui tang khul pe dang yaw da re ra we ming tem te no re we ungram re sang hak sang tim sa ro no hian so da achi itum ni pi de kle kala ara se khida de se de le tong ashina kido recording ku de kle video coverage sa mi de kle ya ashi team ni la isi we le shi zangmai sa da panglan ke tiang sa sangai de le ne shi mya khan na da ka mya ora la ku tong je ot sa de le ge de ja mya khan na da ka la ka ku mya lo ne shi mi ke ning shi na ye ne tum na itum ling lang hya kha chikat mi de otam ng chmi khai jiwi saman itum me mirim ne sa khwa ran na tum we ministry lim sha kha me ministering sarono ji Mailam Baptist Church we se hane hian so da ram hi we sina long president youth president gala CYS chairman men society we chairman nishi pingle la manga song hili kharang ning sangai de le youth president hi tada kutom thela khaya yoro na khane achi ana itum hili la nai na chung kha kutom mi de le achi la ga sa we group hili ana kutom shuru ka ka ku mi de le ne youth president Temso Generation along Men Society Chairman, Youth Chairman,
ishi panglang hian nang jang sa ga ara next li centenary li minau ke ning snai ro ja ni li Aroy musolali Team Horizon wena kulumla Esther ana tamra kumiruno chi kumusida bretu pami kulumla somi teman kumna tam kumiruno. Hello, check. Ina ari la sagi je idom na nganui laga school la kala Sunday school la saya kasa pre Jesu Christ na itum litam jithei khai saya ina la sakai na sangaya. us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the Arwing zin mutumina paisin sagi giji Bible tipamna 1 King chapter 16 verse 30 to 32. 1 King chapter 16 verse 30. Bali shuda koruma. Samaria li kalebal kamyoshim li anabal wivang hanput akasai. Latlushida Luke chapter 16 verse 8. Luke chapter 16 verse 8.
Akava jina ning makatar lan sinara katem jiwivang soy. Kaja okuti hiwi mipingna atumwi tot liva kohorwi naupingli tangmekara. Amen. Ramatumin Rabbi Reverend Ramyoting Pungshok Pastor Snagate Baptist Church Anatam Kuminurino.ก็เลยก็เลยอยู่สิมคุยเรื่องกับภาพพงศกตะเลยอีวินนิ่งก็สิขยะก็สิฮีเรื่องกับ reservation มาเลยลักละอีลีนิ่งตรงลักไอ้เนี่ยจิกาไงเนี่ยนิ่งสินาเขาโอจ้าจะหันงำลีรีได้นั่นละไทยไงเนี่ย TBC ลีปั๊มดักแหล่ตั้มลีจิวิธีลีไฮดราบัดลีพาสเตอร์สัตดักแหล่ตั้มละไทยไงเนี่ยแล้วก็ร้านลูมิชันมีดาอรุยทุ่มลุยเราไม่ลีอดสักกลุ่มเขาไว้privilege มีได้ทุ่มตั้มลีซ้ำกับพังเรื่องพันไอขนุยทศวีพาสเตอร์งใจลีมาลงปิ้งลักไก่อะอีทุ่มกระตงนะ appreciate ชากไปอะพาสเตอร์เขาเอาไว้ pray madam วอร์ตัมในท่าดาลี support ชักมีมั้งไงนะอาจีท่าดา pastoral ministry ลีมังอาวัลักไอ้นั่นเลยดักลีไทยเลยก็ appreciate ชาไนโอจานะอีกลีวิชิมคุลีจุยนาดาขังกามีไงจีมรักลีจุยนาดาขังกามีไอ้เขานิ่งลีกัดทริงกัด confidence เมื่อไรเครื่องบ้าเขาเจ้าโอจาโชว์ก็มีว่ากันนิ่งสิเนี่ยก็ขัดทันเลยล่ะจิตตาเดือดจุยนาเดือดขังกามิงสังไงมันเนี่ยท่าเดืออีมังลีพนิงขมิมนิ่งเลยอีเปรย์วุลีเลยท่าเดือ presentation ละมีเลยก็ซิมคุรีนั่นทุ่มน้ำท่าลักไอ้เนี่ย welcome สักมีไทยเลยก็ริงพันไอ้มั่มไล่ระลักมรโคจิตตาเดือดไปกับตัวจาลีนิ่งก็สิริกับภาพพงศกไงwomen we chairperson สักเลยmadam ยร์มีก็เลยวัดสักกลุ่มบิงนั่นทุ่มละนิ่งสินะเขาขมัดตายอีทุ่มบุยjubilee hili speaker ทำอีกไว้ตั้งคน liver valley ก็ไทยpastor preacher ก็จุ่มก็เลยสั่งละนั่นทุ่มในอีลีเลยสิมีดาสิช่างมีดา speaker สักไว้หอกมีฮีอีวิวังหักลักไก่ honor เนี่ยก็เลยอีลีก็จุ่มก็ humble สั่งสักเขานิ่งสินายนั่นทุ่มลีแต่อุกลงไงนั่นนิ่งสินายแต่กางฮีนั่นทุ่ม accept ก็ทราบมีหลักหรออีวิขยะก็สิรับมีวิวงโอจ้าองนาวเลยโอจ้าก็ที่เที่ยวไหนเจเจนอเมริกาดังหลุดดังอีทุ่มขยะก็สิชัดโอจ้าเจก็โอจ้าก็ที่เอาเงจังเลยโอจ้าไม่จีโลโอจ้าเฮียขังได้โอจ้าเสริมว่าเอาเงเรียกว่าอเมริกาโฮมิโลจ้าวุฒิอเมริกาองนาวเลยก็เลยดูวัดสักรูปบิงนั่นทุ่มนั่นละฮิตาดารำฮิลียังสังมีเลยก็เจอชิลิงรุ่งคงไงเนอะรับพมีเลยก็จีวิจุบลีมาปุ่มพาขังซักนั่นทุ่มนี่ละขยะก็สินิ่งก็สิพงศกนายเขายังได้ละก็ senior สักไก่pastor bing reverend pastor bing reverend bingอามิงมาปันลุยไก่นั่นทุ่มนั่นเลยท่าดารักก็ต้มมีเลยก็มังอาลีปั๊มมีดักเลยเรื่องพันอะไรอีทุ่มก็จะ church ลี responsibility คุยรกสันละฮิกท่าตั้มลี privilege บังละก็อีทุ่ม fellowship ขังรุมก็ที่นั่นอีทุ่มวีขังกษัตริย์ขังสังอีทุ่มวี legacy ละที่นั่น develop สังสักระโนก็ที่อีวี wish หังมีขังไงเนี่ย horizon team อีว่าจีไทยเครเขาแล้วก็อีวันนิ่งทะลักไงอีวันนิ่งก็ทะลังสุกไงอีวิตุยฮีนั่นทุ่มนางนายนก็หลังสวยไปสิเนี่ยเจนน่ะ humble สักกันนางสักไงนั่นทุ่มลิเวอร์ร้านน่ะคนน่ะมีลักไงเด็กเขาก็เลยขยันทานคนมั่งมิ่งเลยนั่นทุ่มอาริวะ prayerful สักไงเนาะเสียสละก็มังละทุกลักไงเนี่ยสลักตะเลยเขาอีทุ่มก็ต้องวิวังอีทุ่มวิอกลงลิฟิลสลักเขาละคนมาทะลักสละเลยเสียมันก็ทุกกันที่งาเวงก็ไงเขาคือนั่นทุ่มมาละคนละมาทะลักไงเนาะprayerful สลักไง humble สลักไงสัตว์เลยไทยเลยก็จะคัด appreciate ใช่นั่นทุ่ม rally ยังติดเลยก็ว่าสิก็จะนั่นทุ่มทีมจุยข้างไงจุยได้ข้างก้ามีเลยก็ตั้งคุณอาปมก็จีวุลีนั่นทุ่มลิสิจันลักไรเดสิชังเขา church ก็จีวุนนั่นแหละก็ต้มไทยลักไงนั่นก็ต้มมิงสังไงฮักขลุ่มข้างก็สักก็บิงฮิลี
สักละไกน่ะพนิงไทยมีละไกน่ะอาทุมีคริงขรักวิวังละริงกับไว้ละนิงกะละไกเรวาลีไม่ขังกามีกษานั่นน่ะเรวาลีไปแต่มีไงทัดอิสิตังคุลวเรชีอัตบักลีเรวาลี wholeheartedly มาสดลาสามีสาละก็เอาวิคริงขรักสิบันรำบันนินลีจักรชี testimony สาธุแกก็จุกตะเลยเขาเจนเนอน่ะสร์ทราสิดาเรวาลีเสียสาละก็ไปทุ่มปังทุ่มละก็ humble สลักไอ้น่ะสาวาโลเรวาน่ะสิติมลีจุยลักไอ้น่ะขังกามีระเขาก็จีอีวีก็เขาก็เลยอีวีก็จะฮันจีพงก็ส่งไหนอีวีวังไม่เล่งเจอร์สิลีขังนิ่งฮีนะเครียมนิ่งก็เขา2014ลีพุ่งเยอร์ UBC ลี pastor องค์ก็สาดัมลีPNCF the TNBC TBC มันก็ขาย21 churches ขังรูวีครูเซตเฮลิกซาลีอี gospel preacher ซาละก็ตาขมุตุอีพยิ่งไงก็ขันนี้ลี Reverend Alex โอ้จ้า Alex นั่นรับลี pastor ซาดัลลีก็ปรายกันนี่วิ couple scam ลีอีองค์ขมุตุอีพยิ่งไงอาจีฮินะก็กระทุ่มสิคุงเขาเจนนะอีวิวังไม่เล่งฮีก็ทาร์ซาดะอีมาพยิ่งมันอีทัดฮอมลีสลักไอ้นี่อีวินิงลีฟิลซาดัลลีเขาอาจารย์เงินนิ่งนะทั้งเฮลี word of thanks ก็มีตั้มจีพยิ่งเลยก็พุ่งเยอร์ UBC เลยลีว่าสักครั้งรุมพยิ่งไงเรื่องพานัยเลยสินะพุ่งเยอร์ลีจริงก็พังอาปั๊มจังปั๊มสากจังเอาบุดะทัดซิมคูระดัลเลยสิละไอ้หนึ่งโซปั๊มเลยก็อาจารย์นะเฮลียอลากซาดะตาเลยก็ word of thanks ก็มีไทยเลยก็เลยสินะเขาก็จังคัดไว้อิมังรากิจเนี่ยคืออาจีสิ family รักไอ้มารามีนั่นทุ่มเรา question ซะสักก็อีงานข้ามีไงพุ่งเยอร์วีอาไม่เฟรมอีทุ่มก็ต้องเงินนะอามิงก็ไทยก็ซาอาตมาขลีขริงขรักลีก็ใส่ก็สักลียอนซาละก็จิสุคริสต์ลีคุยสังละก็มีดินอ่อนจังอ่อนไงอ่ะอาไม่เฟรมพุ่งเยอร์ลีก็สังก็อีวิเปรตละดิกันสังรุมละก็อารุย church building วิวังละอันนั้น chairman ซาละก็อาปงกระจุงกะลิอดรำกระเธอมีคราอามาเอฟเรมขนังกระจายเลยจะเป้าสาละก็ physically องค์สมบังกับไว้วิ timing เฮียจะซาเซอร์ละก็อาตมีนะปรเป็นซาทุกข์พับกระเต้าลุงลีอาจินนารำลีองค์พลุงวิตะขลินดา on the way อาลีองค์สมบังเร่ก็จะฮีพลันซากษาเขาข้าอยากการถุยไก่เป้าสาละก็นิ่งลิบริกพาระทุกข์ก็เท่าระการถุยสันละอีก็เลยอีวิปริวมัมนิ่งอีวินาวระจังนัสละก็ซิมคุลีfellowship มรุมไงเสียสาวไงเดี๋ยวจุย purpose ไงเนาะองค์นรกไอ้เขาเจนเนาะเดี๋ยวทุ่มนักคิวไว้เนาะ speaker หอกเขาปริวุนเอาละท่านองค์เสิร์กเลยเด้อที่ท่านเดี๋ยวเราไม่คุยมีกันสักไงมันเนี่ยอาไม่เฟรมเลยสิลักก็จังไง area หิวมีบิงนะไทยเสิร์กเดี๋ยวคุยเอาไว้มีรินฮีก็จะกัด living testimony อ่ะเขาอีทุ่มมีกระจุงก็อะไรใช่เลยก็กับพวกไอ้บิง overcome มาซาลุยเริ่มเนี่ยข้าไม่เฟรมเนี่ยจิชุลิคุยสังเจ้าไงวิธีลีวะ totally overcome สักเลยก็อันนั้นคือด้วยทศปิงลีเรื่องนั้นจังมีเขา overcome สบายเขากุจิเอาไว้ living testimony ท่าละก็เอาไว้คดิ้งกระปา history อามังทุ่มล้ำเนี่ยอีทุ่มเนี่ยอาไว้ศิลกาดังทุ่มมีใครสักอาบานเนี่ยพงเขาก็เขียขังจีบเลยลืมเนี่ยอีวิวังอีเชสันละก็ตั้งมักไว้ก็จริงมาไรอีมักขนังลืมเนี่ยมังจีลืมเนี่ยก็จิอีนั่ง ministry ชาติจะทำเลี้ยอันนั้นอีรำเลี้ยนดังเดล่าอาปั๊มขังเต้ขังเดลี่อีลิชูร์จัดละก็ church ก็จุงก็ลีละ testimony มีไงอ่ะอาไม่เฟรมการถุยไงซาละก็ simple ลีกับ comfort ชามีไว้กันโซลชามีไว้อีวิ family จัดรูปเนอร์ดักเลยนี่ก็จีอาจีวี topic ไอ้เนี่ยจุบเลี้ยนคิดคลมรีมาเลยมันก็ทัดเด้ออินะจีตัว house adaก็จีบาจีก็เที่ยวก็หางมีไงจีเนี่ยอาจีอีลีมาตุยไว้ topic มีไงฮี influential women ก็จีฮินะ topic เนี่ยมีอะเขาวิมิรินลี society อะเขา church อะเขาวิมิรินลีขังใจคุยรามีก็สับกับพาวิขังใจกาจักรชีวิขังใจกาขังใจอะ influence อะเขาเรื่องชินเอาก็จีฮินะอีวิ topic เนี่ยใส่หาสักจักเลยก็อิสิตังคุลวิกัน text ลี area ฮิวิกัน text ลีจาลักเลยเด้อกับปังโซกาย topic เนี่ยจะคุยอีน่ะ topic ที่ justify ไม่สารมันละไปjustice ไม่สารมันละไปอีวิ limit สลักไอ้ใส่หาสลักไอ้อีวิ limit สลักไอ้ลุงลิงร้านเราเขามาตุยเราเขาเนี่ยทุ่มนั่นละ positive สลักไอ้เนาะงั้นน่าละก็ไทยก็คุยอ่ะก็คดีมังละเลยสาก็จะเป็นว่ามิงเด็กมาไทยไฟกับสารโนชินาไว้เนี่ยเมียน่าลิเวอร์วันก็เสียมทรันชินาฮิลิงงะใครขังไงกิฟต์อ่ะก็มีเขามีบิงวีอุกลุงมีบิงวีมิรินงะใจงะสักกษับวี quality character personality ชินาบิงลีมีเขา
เคยชีกระจุงกันจักกะชีลิสิจินเนกระจุงกันคำท้าลิสิจินเน Bible Genesis to Revelation กับปาทรันชินเอากระจุงเถอะเอาวี personality เอาวี quality เอาวี skill อาจำมาเริ่มฮีจักกะชีวักสิจินไงงว่าเขาฮี influential สละไงอะ if เอาวี personality เอาวี quality อันนั้นสิจินโยนไงเดิมมาเริ่มสละก็โอกาสทุยลีซาร์กตาสิกฟุคุรักบิเขาเดลัยลาเอาวีงลาคำท้าเอาวีจันหันขนิมเอาวีสวีกไทยจินะแซมสันซูเปอร์ฮีโร่ลีเอาวีใครสั่งนี่ปิ้งสักเลยก็อิสราเอลีไรทันสักไว้ยังกะเชียฟิลิสไตน์เหมือนกันมีไว้กับปังหุยไงอ่ะแซมสันลีเดลัยลาวีอินฟลูเอนซ่ากับไทยนำมาดำซาเลยก็เอาวีวิกเนสก็ต้องก็ชกเลยก็แซมสันลีอัควาวีไรทันไว้เนอะเนมไม่กับกะจีมันนึกสิกับไปอ่ะราวีมิรินมิกละชกมีเลยก็กรินเดอร์คันนิงสักเลยก็มีกระต้องเงินมันนึกสิกับไปวีมิรินกุยสีเมียเลยก็เอาวีมิรินจะทัดวังจังกับสักเขานิวเทสเมนต์นี่เขียงทรันฮิโรดิอัสเฮโรดแอนติปัสวีอัปไรวูเอาวีอักเฮอร์เฮโรดฟิลิปไลมามันเลยก็เฮโรดแอนติปัสลีซิมปันไงนะเมื่อรำซาเลยก็จอห์นเดอะแบปติสต์เนี่ยฮิมันมาสุ่มมันไอ้เด้อกันเดมกับสาธารณอันนั้นอัดคุยกับไว้เอาวีทั้งขมายจีมักกับภาวะสิจินเลยก็อักเฮอร์วีเบิร์ดเดย์ลีเอาวีนางวลาวูซาโลมิลิแดนซังสักเลยก็อักเฮอร์นั่นนิ่งยังไงเด้อนั่งวินิ่งกระจังโปโลมิลิตกับหังทรันอาซาวุลิวกับหังทรันเฮโรดิอัสเนี่ยจอห์นเดอะแบปติสต์วีอักวิจีเปลลีสังรามิกไฟโปเลยก็เอาวีทั้งขมายเอาวีมาตุยกับไทยเอาวีคุณภาพก็ต้องกระจีกับพาลิมัสจินละจอห์นเดอะแบปติสต์วีก็หงรังมีขวายอปองลิสิจินเขา list goes on and on เรื่องลิมักไทยจักรชีชินาวี influence ไบเบิลลีกับจุ่มสมังกับพาชินาวี influence ละสันนี่ละมักการมันเอง example ซะเด้อเอบิเกลนาบาลกระจีมังมุตตไกบาวีอัปริวูเอบิเกลเอาวีจันหันขบท้าเอาวีทังขมายเอาวีนิ่งกระซกนิ่งกระการนั้นมารำซาเลยก็อากาศนาบาลน่ะมักมุดต้นได้เนอะมาไทยมีรักเลยเรื่องนั้นเท่านี้มีไงอะเดวิดก็เลยเอาวีไรมีบิงลีอาทุมนักสักจาอุปายมาเคลื่อนตำลีอุ้งกับโพธารันทุยไงตำลีเดวิดก็เลยเอาวีไรมีบิงเนอะเอาวีสุกัยยาวเมกต้องยังสังกมีนิ่งกระสีมาเลยรักเลยมาจักมีรักเลยก็หันกับเก้าวังเดวิดน่ะมาลงฟัดอุยลงลีนาบาลก็เอาไอ้ชิมคูก็ต้องสัตว์ตุ๊บเอาเลยเด้อมาลงวัดแล้วก็ขราจิไทยเลยก็เอบิเกลน่ะเอาไอ้ทั้งขมาอุยลงลีถ้าลักกันน่ะเดวิดเลี้ยฮัมเบลสักกันเอพรอสฟัดซาแล้วก็อากาศนาบาลเลยกันมีไอ้ก็เลยเดวิดเลยมาลงฟัดอุย second thought มาเลยเลยอาชีดาไว้อุยขย้อนอดิชันคุยไว้น่ะอันนั้นกันมีเขาควีนเอสเตอร์อีทุ่มนามิงซาซอนไงอาฮาเซอร์สวยอัปไรวูเอาไว้ทั้งขมายเอาไว้จันหันเอาไว้ใส่ฮักทุกมังไงเนอะอิสราเอลnow being Jews now being ทั้งจิบิกโซทั้งจิบิกโซก็ไต่ถัดตุบไปกับไว้เด้อนั่นมันเนอะพลันกับซาจีเอสเตอร์วีทั้งขมายมังไงเนอะใส่ฮักสามมังไงเนอะอันนั้นทั้งไม่ลักกันเนอะอากาศลีเอพรอสล์ก็อินฟลูเอนซ์ล์ก็อิสราเอล now being ลีกันคุยเขาไบเบิลลีinfluence กับสายีกับพาวีกับชีวี influence กับสาชินาวลิสกับจุงอินเนอร์ใส่ฮาซาแล้วกับปังคุยไงชินาวะก็เอาวิมิงเจเจเบลหอย Bible Genesis to Revelation เขียนกับใจลีจากชีไปกับกุจิจากชีไปกับจีชินาวนี่จากชีไปกับจี influence Israel วิ history ลีคุยขราเจเจเบลวิมารมลีบัตุยไงเจเจเบลวิมารมลีนะทุ่มนะ First King วิ chapter 16 to 22ก็เลย Second King วิ chapter 9 and 10ฮิลิสัมบังรักโคอาฮีฟอนิเซียวิเอาเงอิทบาลวินาวลาวุนอันในอิสราเอลวิเอาเงอาฮับลีวาเลจเนอาฮับวิอัปริวุนเจเจเบลฮีก็จะกิดชินาวก็เลยจิก
akaharli kamunga akaharli ana control ka sa awi chakashi makapha agenda ka tong ji akaharli ana brainwash sami laga control sa laga shirai laga akaharli ana English tu ili kaharli kamung ji petticoat government je kaharli kamung shinawa ka sa laga awi makamasunga dharma Vrivana yang kering makeup gaji bal gaji kameo fertility wi vrivra ji Israeli introduce sami laga awung ahab wi shikasang Jehovah li shikasang ji ngachai ngasak laga kameo li shikasang ngasak laga Israel now bingli kamasunga keringa vrivra li korum nak ji ngachai mi laga makamasunga Mewmu idol bal jili kokurum na banam salaga Vrivrawi malung kavat wi lungli Israel li Vrivrawi konsat kadaji Babylon ngalai li cingum hang shini Raupam li tukhawaji Jiwi angayung wa Vrivali makathaya Powerful salakaya Jezebel Kahara li kamungba Kahara li control kasaba awi makamasunga dharma ji agahari mang meninggal Israeli introduce laga Israel now bing na bal jili khorum laga sabat malayai laga now lien dengdela maili rikta laga phupia laga jiwi malung khwat khwansat aka sada vrivana Israel now bingli jingo bang shini Babylon ngalaili raupam li tukwa gaiji jiwi katong gawi angayung wa Jezebel go shinau bai ko legacy avung ram jela shinau bi ati women wi jublinda Jezebel wi mirin hi Vrivana yang kering mai kapji Vrivana mamya mai kapji mirin ko Jezebel juga itu nak kata thay ngerok kalau juga mayar nawi tungli kahar nawi tungli kamung ngavu kontrol ke sabah dia itu nak thay ngerok kau kau itu sinau bing itu makasui saya nala sinawa ke salah ke nawi mirindi Yesus Kristus nawi mirin surrender salah ke berwawi manglana transform sami lega paralu si kai mirin meringa kau Morai wi naturally paralagar gaga shinau Jezebel na ahab wi mirinli influenza laga awi shimkurli Israel wi yurli khonsat khira khami thada na la shinawa ka salaga na wi mirinli wi mangla na transform sami gai paralu si gai wi testimony malai kha na wi shimkurli na wi ramni na wi society li khon ka char rot khamarat mai ka shi khira mi bai kho Genesis 3:16 li kijang do Rivana Mayer jina shinawai tungli mungrai kala shinaw bajina Mayer bajili ningjang jingrai de jangai hili ningjang jingrai gi English to desire gi Hebrewi root meaning kyang tharan ba tesuka jine Sinaw bajina if jina Adam li ningjang jingrai jubi ka khlat ba itum ga chung na shelo sala kai na mu chung ka phasawi ningjang phasawi desire jili phaptai jiwi shuruk la chang kho khat thuk khamai meaning ba ba Sinaw bajina mayer bajili control sangai di jine jikhido oga thuili morai ra gai wi thili morai wi lungli vai khuil ga phara ga khuya miurbing Sinaw bing morai wi nature leader ka sinaw bing morai na tain sa kaya sinaw na wi hak bai kap di ka suya ka wa khiglet ka kaharali control sa ka ngai kaharali mung ka ngai ga jiwi nature ga ji sinaw bing li lay gai ni jumo chi vrivana design sa maning mane vrivana chi sa da ka shem maning mane
ข้าโมเรย์ตาจังไงวิธีลีโมเรย์น่ะพลิวชักไงวิธีลีชินาวกับจิบุลีกะฮาร์ลีกันทรอลสักไงกะฮาร์ลีมงกังไงฮิวีเนเจอร์ฮิสังมีจโคข้าจิชุลีคุยสังกับ surrender สักไงบิบิงฮิกะท้าวีเนเจอร์ฮิเลยสัลละฮิมันมาชุงมันไอ้เด้อเวลาลิสัยหาสัลละก็ overcome สัลละก็เวลาลิก็ท้ายชินาวน่ะกะฮาร์ลีทำกับสังโคขยะกับชิโคอาวุธราบิกอีทุมาจิงหันยังเซ่นั่นนิ่งเธอละไงเด้อนั่นนิ่งเธอละไงเด้อหันยังโลนั่นนักฮาร์ลีกันทรอลสักไงนักฮาร์ลีมุงกังไงวี nature นั่นวิลิมาเลยโดจีวี weakness นั่นลิมาเลยโดนั่นทุมนั่นนิ่งเธอก็ไม่อยากเขาอีทุม directly indirectly อาวุธรักจุงเขากะฮาร์ลีทุมนั่นกันทรอลสักเขากะฮาร์ลีทุมนั่นมุงเขาjokes อากังไว้เขาอีทุม message คุยไป jokes ที่ขี้กระเลยก็อาตมาขลีที่ไงทันก็จิงรำลีขวาลีก็จิงรำวิเกตก็สิงบ้าเกตยังสังคมีปีเตอร์น่ะเมียนาวบิงจิลีโอ้ก็ทุยลีริงเดเลยเลยก็ปรายวุน่ะสิงยูวีก็จิบิงปรายวุน่ะขมุงบิงอาตุบิงน่ะวิวักกันยิงโลโอ้ก็ทุยลีริงเดเลยเลยก็ปรายวุลียูวีขระบิงอาตุมน่ะยาวักกันยิงโลดังกี่จมูกเจ้าเมียนาวบิงจีวิวักวิขังกันยิงฮีไลน์ฮีสังนาดังกันยิงไงเด้อยังดันลำบากไทยไปจีนี่โอ้ก็ทุยลีริงเดเลยเลยก็ปรายวุน่ะมุงสารจิลมอตุมีก็ยาวักฮีกะฮาร์นาวักมังงิงอิสเดเจนกะฮาร์นาบิงจียังรกก็ชิวอีทุมโอกทุยลีโอกทุยเดเลยก็อีปรายวุน่ะอีลิกันทรอลซาเดอีปรายวุน่ะสิงยูเดนวกะทาเดนวิกทั้งเม็ดขี้เลยเดนปรายวุลีน่ะยูโดนปรายวุลีน่ะก็ทาเดสิงยูโดตะขังอันตรันกะฮาร์บาจินะเฮ้ยอีลำไทยไม่เนี่ยทาเดอีปรายวุน่ะงิงโลจนขังงิงเนี่ยแต่งานไงจิโบอาบาลีอาปรายวุน่ะมุงไม่ซาลุยลโมjokes for jokes เนี่ยคือจี reality ก็หังเนี่ยอาวุธระโมเรย์วิน nature เห็น overcome ภาษาก็กะฮาร์ลีมุงขังไงวิน nature ก็จีฮีโมเรย์วิอัตไทยเดแล้วก็อาวุธระบิงมังนาชิโลอีทุมกระจุงก็ double standard ริงเขานั่นนักฮาร์ลีว่ามุงไงเขานักฮาร์ลีว่า control สังไงเขาก็อีนังหันยังไงก็ลีกษาดันนวีนาวเมียร์นังลาคุยละก็นวีอาริฮาวุจีนวีนาวเมียร์วีอัปรายวุจีนะนวีนาวเมียร์ลีมุงจิกจะนำมั่มยามาละไปเขาอันนี้ก็เท่าไรนะไม่ยามันก็สอกปรายวุนะขมุงจะขนาดมาวินะไม่สวยลักละนวีนาวเมียร์วีอัปรายวุนะนวีนาวลีแฮนด์เบรกทัดเดอเปติกอด government ทัดเดอมุงจิกจะนั่นไม่สวยลักละมุลงวัดไปเขานั่นรีไม่กับจะขนาดมาเขาชินเอาในแม่เราที่ตอนมุงไปลาดแล้วก็นับวันนักฮาร์ลีมุงไงเขาอีทุมรักฮาร์ลีดับเบิลสแตนดาร์ดริงเขาอินหังดักเลยฮีนัทุมบิงลีก็หังมันนิ่งเนี่ยมังนาชิโรอีรำวีดิกันโอซาซิฟัสอันนั้นขจันกางอักเลยเจ้าขี้เลยจะก็ใส่กุหอมบิงฮีน่ะใส่กระจุงหอมมุเจ้านั่นมังอาลีก็จะใส่บิงฮีน่ะก็ใกล้สิละใกล้เนี่ยมีอาคุยขมาไทยใส่อาคุยฮาวายใส่มีจะก็คุณลูกลิสูดกเลยบิงฮีอ่ะจำพลันสูดกเลยนี่มังอาวีบิงฮีนั่งไกสิไหนเด้อมังอาบาลีสาวนี่ก็ไม่สาวไปทั้งหมดเจ้าดาวิเล็บดิจะทักเลยบิงฮีก็ผิดนี่จะมั่วมันไม่เลยละทำไม่ได้นะฮังดักเลยเจ้มังอาวีใส่บิงฮีนั่งไกสิแล้วก็มีอาคุยขมาไทยฮังกามโกบีให้มีก็อาลีว่าสาวไงเลยก็ไม่สาวไปมันเด้อเอาอีกเล่มเลยก็ฮังอันอะไรเนี่ยจะทักเลยอ่ะใส่บิงฮีเจ้าเลยก็สาวเด้อละฮิลิราสังทักเลยอาวุธรับบิงกับริวาลีก็ไทยชินเอาซะแล้วก็ churchly active สไลน์เนี่ย participate กับซา women กับท่านบิงนั่นทุ่มลีฮีมันสกลักไปเลยอินนั่นทุ่มลีกับฮังบ่าวริวาลีมันก็ไทยออนไลน์นี่ยังดักเลยบิง church มันก็ขังไงบิงกะฮาร์ลีมันหำสังขังไงบิงกะฮาร์ลีกันทรอลสังขังไงบิงอารุยไม่ยังสันละนาวที่ YouTube นี่ยังนี่ดักเลยบิงอาทุ่มบิงวังกับฮังนี่ฮิลิราสังไงนั่นทุ่มบิงลีอินฮังไฟมารำขี้เลยเด้อนั่นทุ่มริวาลีกับไทยชินเอาซะเด้อกะฮาร์ลีหำกับสังขยะกษีอาวุธระปรายวุธระนี่เด้ออีกคุยเขา Ephesians chapter 5 verses 21 to Ephesians chapter 6 verse 1 2จิลิขีจังโดริวานะดีไซน์ซะก็ยัง Christian home จิลิ
order nga vade Ephesians 6:1-2 now rabing ava avali hamsang lo kya silo Ephesians 21-33 praivung rabing kaharali hamsang lo kiwibang kaharana simkorwi akuine Jivri rawi order ne Mayor now na shinauli thang mai mai pang mai majim ne Mayor now na rawi miktali shinauli value lai mai majim ne Shinaw mayor now rawi miktali value ngarai chai ka simkura ka lai jer ka ba institution ka lai jer ka ba head aka nga bai kala jivri wana mangulak salala ngajan lak salala jiwi head ji kaharali ordain sami gaide Aruhon we Shinaw matai mikap da feminist ping Rivawi tuili tada shenglak kaina hang salala Rivawi tuili maheng sangla Sim Korea kui mayor now na sabrung ni mga vam ne Shinaw na la sabay Pangha may bana Matui thay may bana Thang may may bana Talop chung may sabana akui sagi ne kaji tak kamay na Tam kaji hang wako Atam jili apostle Paul atam jili Shinaw bing hi education malay sa jine Atam jiwi culture wet zero ka kapi ne Hiya mama shung ne itu atam ni apply masabay ne da Makama shung teaching kami nga wako nga sir ko Na theology matam salala Bible jina khatan na paying lo Papta ka sa wisdom sang mi day Hili kaharan na sim Korea kui ne kaji hi kaharan na lari ka thema wang maning ne Culture ay na marim lay ne cover vana kiyang do Church ay na jishui relation ji praman sa dalay day Church na jisuli ham kasang tada Church we akui jisu na kasa tada Paraivu na nakaharali ham sang lo Na we akui ji kaharan ay Hi culture ay na khimari lay da Hili education ay na khimari lay da Kabri rawi karin ba Paraivu na kaharali ham kasang ji thay laga Kaharan na akui sa laga paraivu li lay sila kay na sacrifice sa kami thay laga Mabare shipping na yung laga Church ay na jisui relationship hi O vare shipping church ping ba jisuli het bang hamsang ni mo Kaharan na akui sa laga paraivu wang sacrifice sa kami thay laga Jisu na church wang vare shipping wang mirin sacrifice sa mi laga Shimi lo mo kujui message mi gawai Parai gharni wi relationship hi Jisu ay na church dramatize sa gawai Jiwi Pamay gapti Praman sa laga Bible li shaklak ay nagkabiye dalay ko Ito mapu nga pa say Sim Korea order Rivana design sa kaiba Paraivu nali kaharali control sa laga Munglo Miya na waya tungli munglo mo si mako Kana na paraivu ka sa laga Rivana design sa kayo lungli Lay ka siwi lungli Kaya ka siwi lungli Kaharali hamsang lo Maram ma kaharali Rivana Ako'y sa kabay Design sa kayo ni jine Aro yung point hindi katiyaw ka divert sa laga Message sa ka communicate sa ngay Simkurli kaharan na ako'y na ikajili Itong debate masabay mo ni Sa kabay room matika mo ni Taka Logical question Simkurwi ako'y ba kahara ka Church wi ako'y ba sinaw na sarala Simkurwi het ba kahara Itong katong na biyari Bible li plainly ka biyari Taka church ako'y ba sinaw na sarala Ngali masun mo ko'y privana masang mido O kanang lakday Aji isi tangkul Theology tamko'y laga Doctorate with degree sa mga ibing Larik temay gijibing Liberal sa lakaya theology with view Isi tangkul yung changar ko Openly, churchly Sinaw na pastor sabay na vow mo kayo ko Itong nga sir ko Maning kasaragan na we church li ungjang bay ko. Sinawbing li yang kakitiyaw maning manay. Sinawbing na ministry masabay manay maji manay. Sunday school yang sangbay ay yaron nga labing li yang sangbay ay women ministry sabay even church len ng dala pastor na kamiyawi lungli pulpit li sharing preaching kasali problem lang ni biblical magsama lang manay. Church with dikan kasali problem lang ni Bible li febe la dikan lagaba. Ka Bible na siyang lakay naghangwa. Simkurwi ako'y church na kasada da. Simkurwi ako'y kaharan na kasada da. Church wi ako'y pastor gati hiya.
Mayor now na sara kau gaji Bible li shenglak ay nagkabiay sa lala. Apostle Paul with theology question ka sa Bible li katang may kamay tangkol wi theologian doctorate sok laga. Revawi tuit sa laga. Liberal sala kaya view ay na feminist bigay view ng room laga. Revana design sa kayo order jili matung magan laga. Shinaw bing nala pastor sabay. MTS ko kay shinaw ya ka layda kalim nimla. Meron na bing shinaw bing na chung may tamgoy laga kasi tak kamay na. Tam gaji thay. Layda. Pastoral we epistle palo. Titus Lee, Timothy Lee. Pastor hi kipana sarado husband of one wife. Ti ABC pap magadami bing nala. Nga naga pap ta dali ba. Pastor aka wi qualification, paraibu aka wi kaharan na ji thay naga. First Timothy we 2 we 11 to 14 li. Adam li rivana semri sinaw li semna we. O ka thui li morai ga ji ka sui ga ji sinaw na kharane. Ji wi bangai na in na sinaw li mayana we atung li authority exercise ka bai. Permission mami manai da. Rivana clear cut. Atam ji wi culture ay na mari malay manai. Education ay na mari malay ni mi kai ka hang da theologian kai na atam ji li sinaw bing education na malay ka sawang na. No, Greek we atam li high class bing highly educated ka sinaw ri. Mi ka tong an education malay sa la high class sinaw bing ba education ni chui la kai na ba kai ni. Education ay na mari malay manai. Bible li siyang lak ay nagabiday. Talala. Galatians 3:28 li atum na ko talaga. Galatians 3:28 li rivawi magali sinaw mayar now. Rawa kaba Jews then hipingi ko khalay laga. Sinaw ay na sinaw sagjabay. Mayar now ay na mayar now sagjabay. Marama Galatians 3:28 li sinaw mayar now kikal khang time ni da Bible hangdalay laga ba gaji hi. Isi kai ka khalay laga hangsok ra sarako. Sinaw bing na mayar now tungli pastor sabay gaji ri da phonglay na mang samne. Ri da bang thum na sai. Aru ba phong la kai na hang laga Facebook la chat phokai ko. Khalay laga dang hiwi liberal sa kai view bigina. Sinaw mayar now khang time laim ni. Sinaw ay na sinaw mayar now sakjabay da hangsok ra sarako. Legacy tangkul bare shibing theologian bing liba khorum se doctorate khubai ri jika degree chui da khwere jika awi tui masung sarai machilo ati og tui le khayona dharma cult we group makhab sunga doctrine tab gaisai dong lai Bible li chui lak aina tam khui gai academician wen ga sokte khanga janga tam li than khion hi ABC mak thai Bible mak tam wen mara bar kho Jipi cha kham mang mu kho kai thum na degree ke chunga khwere da yang ga gami jino Bible jili tuisa laga degree li kho khrum tangkhul bare shi ke chunga li than yon ro kho itu mi na sar kho isi tangkhul pastor kai khili da oja sinaw bing na pastor sa pai la kai ji na mayala da hang than an khingan ga la jga ay practically masabay man say kathada sinawa kana wi period ka sa tamli pastor sa laga mili kathada ru hik mi do ngaya bung baroli chipi jangai re ra ka samsok mi lo jga sinawa kana pri nawa kana kathada var do kumpai da kathada poli ro ling chiru tai ne tikan bining so laga pri nawa na meeting jap do awi naw ne siman ka naw chap laga kathada ana pastor sa do practical difficulty ka chunga hangai of course practical difficulty leilak khathala la practical difficulty ba dia sinaw gai nga kai sire yer ka bo iwa sare iba mu futui mre iba kusham la sudi chabre mayana to long pen sang ko challenge sare do nga kai sil ka sare ka sang bai iba practical difficulty ba baning la doctrinal point of view ka hang go rana ka ba sunga hangai doctrine ni itum maheng sang ka iwi thai ka ba hangai ngana milo achi si tangkul TPCA TNBC da kai dak lai hi ba doctrine na marim lai mkho hi ba federal sai ma federal sai jui khang yet dai i doctrine lai sum lai nei thum khajang liberal sala kaya feminist pingoi view sinaw na merna wi tungli pastor sa bai ga ji isi tangkul ramli ung jang tharan bo isi tangkul ram ga ji da church khani ni sok ra ko
iwi ram le sinau na pastor sa jik to in a church li ba karla iwi naw jili kang sakrala bible wi teaching li ma soda tab ke saya church li na ma yarala ram ga ji do church akai ka sok atamra sarako itum ng sar lak le ke sia tangkul bare shibing kha ka thawra mai tai wi proverbs li pakru makhlai bam li wa titi na la pakru sai de gang da yumpi lai da baba pham da ke na yumpi sai da gang da mer naw bing akui saran bing na valley ma thaila malai sar rai ra gabo mer naw ya pam sinaw na ka khui ra sarabo Israel wi history li judges bing every van mer naw li ka bang hui da la Israel wi judge thra da phangang jai li thra da bam ti mer naw kho kha Israel naw bing na valley malai sar la ga mangladin ni ne mai kap mangladin biao gai thran mer naw season 5 bakla tam li Deborah sinaw li right than sa ka bai manglawi akui sa ka bai ka pangui de chin norms maning maning rivawi design maning maning ka rivawa season ne ga gadha donkey li la palam ni matui zak de ka ji rivawi kharin maning ma de isi tangkhulwi manglarin church li ram li city li manglawi akui sa ka bai rivawi ka thai mer naw mak thai than naram ni sinaw na pastor sa tamra sa ra ko maning sa ra ka khachi khido naramui nawi society wi manglarin phong so ko iwi point ji kete wo divert sa kai thai point ba wo mang chai rang ai rivana shinaw hili merna we tungli akui sa ka bai mung ga bai control sa ka bai the design ma sa ma nei shimkhurli shinaw na wi pam gali lai church li shinaw na wi pam gali lai ka ji hi nali ka shem of rivaling han lo bible yang lo ff bruce li bang han lo nt right li bang han lo choice mayer li bang han lo opera li bang han lo sinawa ko i position kali lai do rivana nali ka shem ne rivana bible li clear cut aina ka li ham sang lo khya silo church we agui mayer naw ko nga chan sala la chi rivana design sa kai ko sinaw bing preaching ma them ne bible ma them ne mi jim ne kiti rivana design ga sa ne apang ji apang ne aphai ji aphai ne apang ne i pang ngai do ka pang sinawa khno pangai no mai leng du khambi chachang le bai kiti ali pang ji phai wang ga sem ning ne ma pak ma ne tangkul sinaw kai khno pastor sai ngai do sai yang la kai de la pakka ma pak khiwai na lasting ma sa du khiwai na thau nga thing yang ra rivana design sa kai le thum na ma so da nga kai shi le ga nga tak la ga sa ga ji hi ma sung ma nei rivawi concert invite ka sa nei Jezebel na ahab li ra lai la ga agarli under control sa la ga agarli awi handpick sa da sin la ga petticoat government sa la ga awi makap ka thai sinaw bing prainaw bing itum na khitam hui bai do ji wi point ka thum hang la ga iwi khangjang message wa ru ko number 1 li nga nami lo point ni mism sang sangai nei Jezebel na ahapli rakhlai tharan remekap ta awi bal khameu jimu khiram kho ahapli ra lai gai wi thili atam khui lega thangmai lakaina akarli sui lega bal wi maramli hiwa fertility wi god nei hili khorom ka naw chung na sabang rai hili khorom ka wi sukai maya sang rai hanjing hanra sukai maya sang rai da balui maram ni educate sami maman sui maman hangji thai maman testify sa maman lega agar ahab jehovah li khokrum ba agar wi shikasang tui samil ga brain wa samil ga ngachai khamia Jezebel miyakawi shikasang miyakawi mirin ngachai mi kasap personality quality shidawli khamia chiwi personality sing laga ati tangkhul vare shiprai naw bing na thumli appeal sangai nawi chanhan khamatha nawi seba ga them nawi sui ga thai nawi matui ga thena naghar varwali mag thai baji naghar mirinni church ba ga baji naghar khamang ga chali adikta gai baji
那个儿闹累那个亚罗闹他的巴着那个swing才着得来巴着里，那里米该疼met，那为马龙肯宁，马对个台，水个台，塞巴萨个台，个东个只心那个儿为米人，那ใจมี个是为帮手，那里为完的米人哦，为完里马个台呀苗么里考个嘛，judgeable那个儿为米人的那个ใจ米人个，那为完里含上个，那里为完的么个专米么啦。First Peter 3 verses 1 to 两ko. Kasi kita sinaw na. Berbawi kahangay na berbali magkataya miyarnaw. Berbali mo kuy kasang miyarnaw li simpanay sa lala. Nana ali tuwi nga patang nga yata mayuy kuy la. Kanawi achamaram kamata. Nawi chanahan, nawi seba kamata. Nawi sayhasa kay na. Berbali magkataya. Kahara jiwi uklong yuy kuy baye gaji. Berbawi tuwi li siyang lakay na jangay dalay ko. Avung rabing. Nana simpan dam li berbali sayhama sala. Berbali magkataya miyarnaw. Tangkul law sala berbali magkataya miyarnaw kajung lay. Mapralo isirang gaji kajung lay dalay. Atum li walay laga kachot kachang ringgashi. Saruwi mirin li. Ok tuwi dalay ko. Jezebel wena tam kuy gabay jia kigla. Awi thang met. Awi quality. Awi sui gatay. Hang padep gatay gitong gajina. Agarwi dharma agatarwi shikasanga cai himidada. Revali makatay agara. Kamangajali akatang salaga. Sui kang saili. Pasawi kamatangli. Akatang salaga ring daklaya. Nagharjili. Nanayuy ko'y kawai revana dali pagshap ko. Ramkali. Apam gajida. Tang gajida. Higatawi testimony ng wako. Igahara tamakali. Mangja cái sai là cái ngầm cái sáu là cái sim khori cái chót mới thấy là ốc thủy sai cái ina tâm cái sáng cái xe sao là cái iwi chan han what sak iwi char cái tao rồi han ka bil cái i garwi mirin cái chạy cái gì ram kha church cái gì đó testimony cái vasar ko rivana nali chi sok bai nên là ham sang là cái rivali xe sao là cái na we best effort bil cái sok bai đó hàng ai để lấy ko ấy tụi mình cái chạy li cái gì cái tụi mình mắc không sung cái dharma 2 Corinthians 6 14 liya itum na masit kasang bingli sai phun mga rumbay ni dang ai vareshi na mavareshi li mawalay bay man ai kana na nga kai sida mavareshi Hindu li Muslim li Buddhist li walay ay salala judgeable wi personality judgeable wi thangkamay wi lungli aghar wi uklung sik kasang nga chay kami mang maning la Israeli Bal we therma kami we introduce kasamang mening la. Awi naw ngalavu Athalia. Awi naw ngalavu. Jezebel we naw ngalavu. Athalia jli nganui lagay na bal we therma umrabli tamjay laga. Train up sa laga. Angala ka pha laga. Commitment na hulungli bali hor kasang sinawak sa laga. Judah we awung Jehoram li sakjami laga. Israeli bal introduce samang mening la. Awi naw we twin Judah li la. Balwi kami we introduce kami laga Jezebel magkapahas sinaw awi influence ti awi shimkur awi nation Israel mangning la awi nawi through ina Judah lela kayo na therma rivana yang kakringa rivawi concert invite ka sa dharma ji introduce kami day awi mission success day avung ra Jezebel na awi nauling nganui lagay na awi dharma kami yung introduce sa amin laga mission success sa dalay ka rana nali swami gaya naw jili nganui lagay na kamasunga pong ni train up salo Proverbs 22:6 liga hangji chini ajili introduce sa amin lo ji Jezebel wena tamkoy gabay awi quality vareshi pray naw bing vareshi sinaw bing natum na Jezebel when na tam kuy kabay les na ko. Number 2, Jezebel when na tam kuy kabay vare shi pray naw bing vare shi avung rabing chia khigla jiko Jezebel na awi position awi status awi lan awi yang awi agar katong sijin laga Israeli anything godly
vare shi nei rawi nei gi dong gi phatate repeat chalu gi Jezebel na awi thangmet awi lan awi yang ông ramjui ông ngầu shibai bing ông ngờ agar cái dong li si jin naga Israeli virawi nei gi cái dong gi phatate virawi maran cái dong gi sathat tup kai nei Obadiah da awi rau bahina maran Israel wi maran sakha no thumai ga sanai chi maning si ga o ga thoili jihudi wi dharma malai sa gi ne Jezebel na Israel ga laili ga ching mrom nei jiwi thili sia sala ga ching roi cha ga sik sang ilai jai na dang dela Jezebel ling ga chi la ga lung khuli bang thum dio dei Vivada ga ching na moi na mai chi tak ta sapui bang sap thai dai jal la Jezebel na ilai jali mang chi ma dei awi guts awi malung ka ping awi sagashi awi thangkamai anything Israel wi ngalaili vrawi nei gi ot ko tong gi ana phathat kho avung rabing sinaw long wi ka thana bing church wi women ka thana bing aji nali chi bam ga ya position ka tong gi hi si jin laga na wi thangmet na wi resources na wi pangshap sing laga isi tangkhul nga laili laida khalaya chakashi sasbit kwai na wi thangmet na wi yang lan ngai atamakli ina nagaram ling nui dalai laga thoipo pop li tam dalai laga MBC li tam dalai yu phaning gungji nagaram ni khayor sinau nei do chui prainau bing avung ra bing do khui sok laga nga khun laga kuisam ji chap bi de tang heli vare shiwi tang heli khayor sinau bam mai la nga chi dai malai sam dai aru ve tangkul sinau khayor ga ji open secret cha do yer dai nisaban ga ji nei ile hang lu ga mayar daw li ma chi han lui lo mayar daw ga chung ga nisaban ni position ni pam chan lo akhal tam mang jaw ga compromise ha theu we kha vung rabing sinau bing na tum na ning thar da sarai ga sabai kho aji si tangkul khamang ga jana pem ding gai Aria rai sai laga kodin wi ari mang laga drugs kap laga cham mang laga sadak lai dong ji ramli supply sadak lai nei na tum na ning thar da phat rai sig ja na tum sa sap dai shinaw na masabai ni jibang wam nei mayar na marar hu ne surrender sa kai nei maram atum chung mai mam sung mo khamang bale an sao an nga thum da wamang thoyong mo a chi pang sap lai da ka kapalian da thui la sao ang thum da kap sa khipang sap lai dom yar naw bing chui wangai na ji si tangkhul a khipang sap lai dom yar naw bing chui wangai na ji si tangkhul generation after generation shiman gi dak lai khrui thot bing Jezebel na awi ungram jili anything ka pha ga dong heli pha ga thata da ram heli ma ka pha practice dak lai ga dong ji nali mi gai position pangshap sing laga phathat ka sangai tui hi rit nala mai tai ma vare shi prei naw bing nala athumi issue iwang dong mai le nang lamang chi la ma sung de sok laga challenger le ga khiwi wangai na thum na ma sunu iwang na chi khwai le do na li riwana mi gai position ji na wi status na wi pangshap khama sunga khanga chai gwira vai riwawang ning kang sangai na tum gai khali ran lum shan mi da Rana luma shan mi da SDO with DC we pray vu sang sak dalai kho kai khali MLA we minister we pray vu sang sak dalai kho kai khali aung we pray vu sang sak dalai kho kai khali CEO we ka thana we pray vu sang sak dalai kho Jezebel na agarli si jin daga agarwi position ni sin daga agarli influence laga awi raimi awi pangsap sing laga Israeli ka pha ka thong ka pha ka thata ka maina Rana lum shan mi da ka thana wi khangam khrai wi position ni khlai wi prai bu sang sang ka na garli influence sang sang ai khanga chai gra ka bai na li ji pangsap mi ai shina wi tui ka har nau cha ka ba kai rar ba kho if wi ka suili adam mang ning ram ni na wi ka pha wi influence li na gar na li me ya ra kho i ji phap tang sang ai aji si tang khul
in a church sa ka sal ka iwi church members na yon na ka members ping na lakhot yon na ka extra ta ka mi iwi responsibility nei jiwi disciplinary action in a khuye aji shi tang khulli kamang ga black business pending ga hi yang sangran ga bai organization ga bai position ga bai tang khul ka phung bobi na wi wut thup ga hi yang sang miran ga bai mi ka dong na yang sang bai ni ji ran mi ami khot na ka har kho tenki walai turva storm sa bai dispensary walai nurse wa malai school walai oja wa malai khipana yang sangran do na ka har de la ran lu mi shan mi do na ka har le chi tha yang sangran wi position development li yang sangran khơi na khơi cash li yang sangran black business li yang sangran apong ngai do ran na thum kai khawi ka har li ya chi tha wi position de hai de le de Jezebel na agar au ngali influence la ga awi pangshap awi power ji sitin gui la ga khanga chai society li chakashiwi transformation khura ka bida da ran na li lu mi shan mi da aji long wi ka thana wi prai bu sang sak da lai kho CEO wi prai bu sang sak da lai kho MLA wi minister wi prai bu sang sak da lai kho awunga wi ka thana wi prai bu sang sak da lai kho pangshap athum ni mi gai kho khanim du yana thumli influence mi lo khanim du yana thumli kharar lo ran na li chipam gai position ali odam thu ka vai ne nana hi faithful ma sa kho paisa bali ngamar mai la ka paisa cha da lai kho paisa li compromise la ka masun bi jar ma sa mi kho na wi masun wang mang ning leng lo shik ka sang li compromise sa da lai kho na wi position li pam la ka your cha kho na li ri wan bi jar sa kho ri wa wi concert ra kho isi wi naw thot ma hai bai si nei hang ma chin lo ning nga chai sak lo mer naw gai ka pang sap li pam la ga power li lan li mali pai da ma sun mu khui man gai vai na awi better half nei Jezebel na agar li uklung nga chai mi da da sis ka jin da da ka phai na ga li influence la ga society hili khanga chai khuirami ka sapa sinawang sang sangai hang ma chin lo ga li ma khiak la ravana lu mission mi da position ni lipam ga lan mang ling ngamar bam na ga bangalo lo ka sang flat lo ka sang li khaya khui ni position ni pam man la ga sui khang sai mi din ring ni tang khul ka thum ba ka la khana wa point hi wi thili conclusion raw re Jezebel we na tam khui ka ba kha che khi la ji ga ngana mi lo mis sa mi lo Rivali makataya miang muli khokrom Jezebel ana ahabli rakhlaiwi vision na khamangai ahabli ra lai lega sina la makati manai bangalo la masaka manai sina cha nga chai la masang manai khawi kharina khamang jia balwi therma he spread sa kawai ji awi akhamang ji agenda nei sakachali iwi kaunu balak thumai ni da pride khui dakle avung rabing nana missionary kya ka sponsor sa do Bible ka tam kya ka na sponsor sa mi do naram church kya ka mission sa dalai do Jezebel ba awi khalai ka tong ga akhla to Israel Judah bal kami wi dharma spread sa mi ko sim gapan ning sar ko yaro nawbing sim gapan ning sar ko ahap wi midin simpan khion na wi midin with downfall hop ko makhuiran sinau rivali makathaya Rivali maheng ga sanga ngala khot tina maram salaga awi mirin awi yur awi family with downfall jili ho nawi thaisa ga dong na nali chin ga ko simpan ni maning sara kha ka thana wi pam ni pam na khlaibing nang khipa si sim lat luida mirin wi simpan important salak ko akasi rusu yon gai maga pasinau Rivali maga thaya atuma influential salak ko nali nawi sim khurli katot kadang ring si chawi awi atam yang lan kahar pangshap katong ngaji utilize halaga awi akhamang ngaji mission Israel ngalai li bal introduce abi kwai anything very rawi ngaji hi phatat kwai sacrifice influencer da lai kha
ประวัติหำกับสังสินออกซาลกประวัติเสียซาลกคิวอีวังไงเนาะนั่นน่ะวิชิมคุรีนั่นเมื่อโตประวัติทุ่งกระตงนี่ลุ่มชันมีระโนฮิริวิเมสสก็จะเอาไว้บรันด์โซบิสระโน จุดนี้มาท่าขังสวีปองนี่นะอาปองเต้งเตะอาทุมิสักกะเทมาตุยกะเทว่าแต่รำนาวบินนะก็ต้มแล้วก็อีจุดนี้อดสังรมใครใส่ก็เลยวังรำนาวบินใส่ก็เลยจุงขันนิ่งสิเดเลยก็เลยหลังไม่ได้ women อาวุธรับบิน member บินใส่ก็เลยละอีจะเจ้าเว้ยจิกกะเทจิกกะขังไงใส่ก็